nĩ ciana cia thukuru wa muthingi wa St Anne barabara-ini ya Jogoo guku Nairobi. Cirahuthira mbica ici kuonania marakara macio thutha wa andu eri aria ni Arutwo na uria umateithagia gukira barabara kuringwo ni ngari na gutigwo na nguraro njuru. Kumenyeretwo mururungano gutabanio ni andu agima no wa umuthi utabanirio ni Arutwo aya. Kiha kiao kinene ni ati riu matiri na wa kumakiria barabara kuona uria uramakiragia riu ari nyumba na nguraro njuru. Undu ucio niguo utumire aciari merehere ciana thukuru umuthi niguo mamakirie barabara no makinya thukuru magaruragi uthi. Si mara ya kwanza, mara ya pili. Kwanza hii barabara ya Jogoo Road, hii ni mara kama ya 4 sasa kwa hii mwezi sasa. Tunalipa school fees, tunaleta watoto wetu kila saa ni matanga, watoto wanabondo na hakuna mtu anatushughulikia. Tunalilia serikali tushughulikie tafadhali. Mubango wa kuiga ciana muhari-ini wa mbere hari mugomo uyu wa guciriria tongoria ona ihenya gatagati kao ari gavana wa kaunti ya Nairobi Dr. Evans Kidero uria wambire arakario ni wagi wa umenyereri barabara-ini na wa keri arakario ni mbica ya ciana gukorwo ikomete barabara. We've agreed before 2 o'clock we'll have bumps here. The next thing we are going to buy to build a flyover which will serve both the school and the market. Akirikia ndumiriri yake, Minister wa Githomo Dagitari Fred Matiang'i ekinyia na uguo aguciriria aciari Arutwo na arutani kiharo-ini gia thukuru ucio. Hamwe na maria augire ni ati we mwene ni gutigirira bump ni ciahagikwo barabara-ini iyo na kwahoteka ndaraca ya maguru niguo gutigirira ati kuri na ugitiri wa kuigana wa Arutwo aya. Because you are the most important part of our society and we focus all our time on you and your welfare and your safety is paramount to all of us. It's something that we have to be careful of. Mururungano uyu wakinya mwisho thutha wa aciari kwirirwo ati riu bump na flyover ni gukorwo igiakwo gutigira gutiri mundu urakwira barabara-ini no ni undu wa ngari iria cikoragwo cikihetuka na thibidi ya iguru. Rumetereire kumenya kana ciraniro icio merirwo ni igukinyanira na cikwe ihinda rigana atia. Ngiribotera Inooro TV kuma guku Nairobi, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.